Yakınaytıp ömür güzümni, turmuş başından doğdun gına, tağın bir yıl kışta üzülüp, barır yollarını kıskartsa da, rahmetlimin ötüp bargan yılda, hasret, soğuşı da biraz buldu, şartlığı da bulgan iken buldan. Ten selamet, canlar tыныç bulsa, iserinin bulsa yakınlar, Күңел күген аяз, яктıyken, şundan sonra nindi bәхет бар. Ağır şaklar buldu, яшермеймін, sabırlık da bildin, күшімді, ilham toptu kalem сілтешімді, рәхмәт сиңа шуның ішінде. Ayırmadın ister ıslarından, üstep durdun yalan ıslarda, yuvaltılar kavuşlarına gitti, mın salıştan köngel dolsa da. Minнән сиңа хәйер фатиха, сау бул инде, сау бул изге ел, бәрәкәтең, хәерләрең белән аяк басчы җиргә яңа ел. Хәйрең белән килсен яңа ел. İsen misiniz kadirli dostlar, tuğanlar, yakınlar? Хәерле кич, мөхтәрәм саңа халкы. Kırşıkı bilen var dilen oğlukta, saflıkta gömüle. Özünde sizmezden, gömülün bilen var dünyada nimdidir böt olsun, muciza ezli başlısın. Аппақ қарлар көтеріліп ойнап, күңелләрне иркәли. Агачлар ак мамык шәлләрен япканнар. Гүя кышның зәмһәри салкыннарыннан шулай сакланалар шикелле. Тәбигать талгын йокыга талган. Ак карга саксызрак басып, йомшак карның шыгырдавыннан да уянып китәр сыман тоела миңа Илмаз. Eğlence, nindi matur manzara. Lakin bu matırlıklarını görebilmek için köngel gözün bolu gerektir olur. Шушы аклыкка, саклыкка түренеп утырган ак кыш, ак яңа ел бәйрәме белән сезне, кадерле дуслар. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Кадерле дуслар, барыбыз да беләбез, бәйрәмнәр бүләкләрсез һәм тәбрикләүләрсез булмый торгандыр инде ул. Әмма яңа ел бәйрәме бигрәк тә. Шуны истә тотып, тырыш Саба халкын бәйрәм белән тәбрикләр өчен сәхнәгә җитәкчеләребезне дәшсәк тә буладыр. Barduk tamaşaşımız konukların beyran bilen tebrikler için sahneye Sabah Municipal Rayonu Başkarma Komitesi Yetekçisi Ravi Mübarekoğlu Kasimov arkadaşlarımız. Kadirli avuldaşlar, rayondaşlar, yaktaşlar, kayıtkan konaklar, buna da sizin bilen şoşu zalda uçuraşırga vakit kelip çıktı. 2017 yıl sizilmişide ötüp gitti. Sizilmedi deyip aytır edik. Eğer de göz aldığımızda işlengen bir köp işlerimiz durmasa sizin bilen birlikte rayonumuz halkı bilen rayonumuz halkının akışı jitmegenine kazan uyuşmalarını çakırıp bir köp işler başlardık. Respublikada Prezidentimiz kabul etken 37 türlü programlar boyunca işlenen işler barımızın da göz aldığında göz bileğinden görüp yürüp karap bitirip bulmasları özümüzün sabah televizyonumuz gösterip duran özümüzün şu sabahın biz utanatan medeniyet dörtü altında Savin kıyılgasında işlenen işlerine de barımızın göz aldığında halkımızga park, yol itirişin balalarga işlendi. Bir köp mektepler, balalar, bakçaları, klublar remontlandı, yonalara düzüldü, yollar tertipke getirildi, su ütkərgeçler tüzüldü. Sanıp gitsen bu ulu bir açık takılarına jiter idi. Baksı da sizin hizmetiniz, sizin tırıştadığınız, sizin hem bizden kömek umuşumuz. Şimdi yağa yılını karşılar aldığından eski yılını uzatabız bit. Her vakitte da yılının ahır olduğunu gidir. Neticeler yasau, işlegen işlerge yumak yasau bile beyli yumaklarımız, neticelerimiz köngüllidir deyip uylayın. Çünkü barımızda özümüzün kuldan kelgen hizmetimizni koyduk, kuldan bilimimizni, tecrübemizni bildik hem buna şartlanıp yaşarga gerektir. Yağa yılını karşılav, bu indi biz barımızda ümitler bağlap, kütüp alabızdan, kışla bayından, şintugul iken, Abdülkakıf
Газинур икәнен барыбыз да белсәк тә, сүз уңайыннан аның да берсе көнгә 60 яшьлек юбилей Кышлабаебызның аны чыккач сәхнәгә чыкты калмаса да алкышлап та үтәрбез. Кышлабайның Газинур Абдулхак икәнен белсәк тә, өметләнеп көтәбез. Кышлабай безгә киләсе елда ниндидер яңа әйберләр алып килер, уңышлар алып килер дип бөтен кешеләр өметләрен баглый. Авыру кеше сәламәтлек килер дип, әзгенә чикмәгән кеше муллык килер дип, укып бетермәгән, укып бетерермен дип, өйләнмәгән, өйләнермен, кияүгә чыкмаган, кияүгә чыгарым дип өметләнә. Шушы теләкләребез, барыбызның да яңа ел алдыннан теләгән теләкләребез тормышка ашсын иде, барысы да кабул булсын иде теләкләребез. Шатлык, бәхеткә генә күмелеп яшәйлек. Яңа ел кар бөртекләре шикелле бөртекләр генә булса да, бәхет бөртекләре явып торсын өсләребезгә. Яңа ел гел шатлыкларына барыбызга да алып китсен. Үзгәрешләр дә булмый калмасын. 18 елның 18 мартында президент сайлаулары бар. Бу тоже бик олы вакыйга. Шулай ук бездән тора инде илебезнең тотрыклыгы, илебезнең тынычлыгы югалмасын, нинди үзгәрешләр булмасын. Үзгәрешләр булса да, безне шатландыра торган гына, безгә муллык китерә торган халкыбызда, сезгә, безгә тагы да рәхәтләнерәк яши торган үзгәрешләр генә алып китсен, нинди үзгәрешләр булса да. Шушы 18 елны каршылау көнендә сезне чын күңеленнән республикабызның президенты исеменнән котларга Рәис Нургалиев поручение бирде. Сезнең исемнән дә котлыймы дип сорагач, иң беренче президент исеменнән тәбрикләде, Рәис Нургалиев район башлыгы исеменнән. Шәхсән үземнең исемемнән сезне чын күңелдән якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән тәбриклим. Сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, ил тынычлыгы телим. Барлык теләкләребезне тормышка ашсын, булга кул тотышып бергә матур итеп, күңелле итеп яшәргә насип булсын. Барыгызны да яңа ел белән, яңа ел белән, яңа ел белән. Yılın kocasın bizden bile gidip kabul edip alırız hele. Bu güne benim için gayret de simbolik. Çünkü benim özümde et yılında doğanım. Benim de mesela et yılında doğanım. Hemşire, Karayel, Яңа ел бәйрәмнәрендә кеше араларына бүләк бирү бер дә дөрес түгелдер инде ул. Шулай бит. Чөнки һәрбер адәм баласы яңа елда ниндидер бер мөгъҗиза, һәрбер күңелле серле бүләк көтә. Тукталмас. Син белән шушы матур залыбызда утырган 340 тамашачы Кыш бабайдан ниндидер бүләк көтә дип әйтмәкче буласыңмы? Әлбәттә. Тик менә нинди бүләк ясарга икәнлегенә әлегә аңлашып бетеп булмый. Беләсеңме? Ә менә мин беләм. Әйдә менә шушы залда утырган яраткан тамашачыларыбызга яңа ел бүләк итеп бик матур бер җыр бүләк итәбез. Бик рәхәтләнеп, барлык яраткан тамашачыларыбызны бәйрәм белән тәбрикләп җырлый Алинә Фәйзуллина. Dünya bu nerelerde, nerelerde
Ен хәйерле хөрмәтле безнең каналларны яратып караучы мөхтәрәм Татарстанлылар. Безнең бигрәк тә кадерле булган хөрмәтле Саба халкы. Сез әлеге минутларда Саба җыелсын яшьләрендә Мәйдан ТВ каналының Саба тапшыруларын карыйсыз. Яңа ел якынлаша, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Үзенең яңа елга гына хас булган, кыш айларына гына хас булган җылы да, яңгырлы да көннәр белән яңа горур атлап яңа ел килә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге көндә сез бәхетле булганга, без бәхетле, чөнки безнең турыдан-тур эфирыбыз 78 районга күрсәтә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әгәр дә сезнең турыдан-тур эфирга чыгасыгыз килсә, безгә шалтыратырсыз. Аның алдыннан сез барыгыз тагын сәгатьләрегезне төзәтеп алыгыз әле. Кел. Күрәсезме? Бу соңгы минутлары үтеп баручы елның. Сәгатьләрегезгә күз салыгыз әле. Ул сезнең кайберәүләрнең 7 тулып, хәзерге вакытта 10 минут күрсәтәдер. Кайберәүләрнең 7 тулып 12 минут күрсәтәдер. Әмма ләкин сезнең берегезнең дә сәгате дөрес йөрергә мөмкин түгел. Чөнки бөтен Сабаның иң дөрес сәгате бары тик миндә генә була. Әгәр дә сездәге шушындый дөрес йөрүче сәгатьләр табасыгыз, күрәсегез килсә, Саба универмагының 2нче этажына мөрәҗәгать итегез. Бары тик Саба универмагында гына сезгә дөрес йөри торган, кыйбатлы булып күренеп, эшсезгә сатыла торган сәгатьләр тәкъдим итәчәкләр. Эш айдан вакытса, сезгә шундый кыйбатлы әдәмне юклап та бирәчәкләр. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, әлбәттә, яңа ел бәйрәм бүләксез була алмый. Әгәр дә сез якыннарыгызны турыдан-тур эфирыбызга безнең чыгып котлыйсыгыз килә икән, сез безгә кыска номер 7829 номерына самая җибәрәсез. Әгәр дә инде турыдан-тур безнең эфирыбызга чыгып котлыйсыгыз килсә туганнарыгызны, безгә 27-49 номерына шалтыратып сез туганнарыгызны котлый аласыз. Күрәсезме, безнең телевизорны ничек яратып тыңлыйлар? Әле кушып өлгермәдек. Инде тур эфирга да чыгабыз. Да. Тыңлыйбыз. Сәнмесез. Без сезне дә абитан шалтыратмаш кушыла башлаган. Тыңлыйбыз. Булды. Biz sizin selamlarınızı elbette җиткезербез. Ой, кызганычка каршы безнең элемтәле сизелеп китте. Әгәр дә сезнең ышанычлы элемтәләрдән сөйләшәсегез килсә, бары тик Саба үзенең почта элемтәсенең 2нче этажында урнашкан Алмаз Гали Джейсон яшьлегендә сөйләшегез. Бары тик Алмаз Гали Джейсон яшьлегендә сез ышанычлы һәм үзелми торган элемтә таба аласыз. Әйнек Афьяковның яңа юлларына теләкләренә кушылып, без әлбәттә хөрмәтле телевизор караучыларыбыз сезгә кайсыгыз бәхеткә туенмый, бу яңа елда бәхеткә туенуын, кемнәргәдер акча җитмидер, акчага туенуын, кемгәдер мәхәббәт җитмидер, мәхәббәткә туенуын, кемгәдер дәрт җитмидер, аларга дәрт бирүен йөргән, һәм инде әлбәттә өйләнә алмыйча, интегеп йөрүче ялгыз ир-атларга без bir юлы 2 балалы 3 хатын теләп алабыз. Бәхетен күреп, бәхетле яшәгез. Югалы ул килен, югалы
Hayır, hani Vahap değil, hani Sevgi değil, hani Instagram değil, Instagram değil. Hayır. Ne para basın bu ne? Hayır, hani Gırtırlarını şapırıp getirgenler. Hadi bu ne? Paralı değil, Sevgi değil. Tüm kol bakışın Sevgi'de bizden hepsi kalma. Şeviliyorum da Sevgi. Döncanın yamalıklarına ortak kalıp yürüsün iken sen Vahap Tuğun'u fesatçı değil mi bilesin? Asa olmak da var. Kim anlamında? Ne sen baba? Sevgi Tuğun'u Sevgi. Kim anlayla? Sen düşeriz, bana kaçı vermez. Sinirlerini bozurlar. Ayla bakayım. Bana şu tırnak bana. Evet. Gitti de. Gitti mi? Düşmeyenler bir yönlüresiyetinden düşmeyen. Kızları da ilerinde o atlatlangan prinslerle kıtıp yatar. Bizim yaşlarda kızlar yok hazır. Uzun kuynekler giyip, maturikleri basıp, yiğitlerinin yüreklerini yandırıp geri durgan o kuynek itekleri jilpirden alırdı. Kuynek dışı, dışı bir kalırdı. Koylarına gittiyken o kızın yaş şoklara. Allah, müret yüründüresi bitince şu ne? Düşmegen, düşmegen. Karşı bizim yaştan bulsak kürsedeydik biz işit sıyırkanlara. Ay. Bile mi? Varmadık tuguli
gelini bir şamal evin orta bazı dağlar. Böyle var mı ya? Ben de şu balana kulağımı bayramın katlı bitti. Bu dışarıdasın da İngiltere'sin bitti tam. İngiltere'sin. Ana oğlum. Ana bile geldi. Yuvarlan şu kolyeler anının kızı. İspitama barıp ayırır mısın lan? Bana diyen kız mı? Kuzum var, kuzum var, kuzumun Onun bir üç bolası var. sen olsaydın kuzumun bulmasına ayıp bile var mı duramazsa? Sakın yapma oy. Yapma oy. Ağrayısın bana he. Koyan kirlek akıllı baş. İsmita bu birinin arkasına diyelim. Uzun yaş vakitte anın altından çağ giriyor gibi. Anının kulağı yıkarsın. Ey babalar. Sıra giyişkenler. Baba kayar. Svito'da da boş hakkısadıkına gel. Nasıl bir kanal elliğinde patakması patlaydı. Kim altından çarptı dışına gelmez. Ey bana kayar. Sen yorma yıl kirgenlerinin her minutı samınlar gidenin bana kaymayı. Yomuyu Eki? nüktan kilip şitti mi neydi o? Çıktı bana. Vodda! Buldum! Taptım! İlerem! İleretsem ilerem! Var kızına ilerem! Ha? Oh,
da bizni kilganmaydi. Mana pishirib kelgan yil oxirida. Mishlab turmadi yana. Farid bola ilanam degan vaqtda bo'lishib
tuğan yerine, tuğan yerine. Mine sarılsın, çoktan tuğan yerine, tuğan yerine. Sihirli korku peşi bulup, sihirli tuğan yerine, tuğan yerine. Suan uzak şiddet sular yönünde havasında tuğan çizdi kırmızılarda mine sarısın başkalan tuğan ile sihirli korku peşi bulup sihirli tuğan yerine tuğan yerine mine sarısın başkalan tuğan ile sihirli korku peşi bulup sihirli tuğan yerine tuğan yerine. What? Kartını sen de kartını. Bir bu kartını ormanların içinde dolaşıp olmam bizde. Emin! Emin! Lan! Orta yürüyor! Gelin baba şilenim. Barbar korkasın üzümünü giydim. Çok korksunlardı bütün sabah halkı. Gel. Aha. 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 Barbar üzümünü giydim. İzleme yolculuğuna sinizime üzüle salı ey yüle şundan beri süssüz kaldım süssüz kaldım uyumadım mı yüle diye yüler bulsam bu ineyle şu anda şimdi hazır üzümdeki bütünlüğe uyumadım mı yüle diye yüler bulsam bu ineyle şu anda şimdi hazır üzümdeki bütünlüğe. İzleme yolculuğuna inlemene başı saldı ey yüre şu izinde başsız kaldı başsız kaldı uyumadın mı yüre diye yüre bulsam bu iğneyle şu ayda şimdi hazır üzümdeki bütünlüğe uyumadın mı yüre diye yüre bulsam bu iğneyle şu ayda şimdi hazır üzümdeki bütünlüğe.
Sessiz kaldım, sessiz kaldım. Uyumadım mı, yüreğim güler bulsam bu yüreğde. Eşuayda şimdi hazır, üzülük bir böbreğe. Uyumadım mı, yüreğim güler bulsam bu yüreğde. Eşuayda şimdi hazır, üzülük bir böbreğe. Uyumadım mı, yüreğim güler bulsam bu yüreğde. Eşuayda şimdi hazır, üzülük bir böbreğe. Uyumadım mı, yüreğim güler bulsam bu yüreğde. Eşuayda şimdi hazır, üzülük bir böbreğe. Eşuayda şimdi hazır, üzülük bir böbreğe. Üzülük bir böbreğe. Laf edip durası yok, ilerler, ileresiniz eğlenen, arkasına eğlenen. Evet Allah. Arkasına. He? Dinte. Akıllı baş değil, akıllı baş bir yaşlı olgan değil. Eyle oğlum, eyle, oturup siyer, eyle. Yoldan girgen kişi orhansızı. Mene bilme, ne? Tege. Bu arkası diyenler boyda yaşayırken ha. Mene bu traktörler bütün başkanlara mütteydi. Biri dava aldı. Şolay desin oğlum. Hayır. Bana bir oğlum, ben derse istiyorum. Havamız. Öbür şunluk mu? Şunlar bulmayın. Sen benim dalsonuşa karşı ikenliğimden unuttum hala. Mene şuşu dayağım bilen bir sözlerini olmalı oğlum. Dalsonlu sözlerimden ikenli olmalı. Senin başında korkusu ayılı şekilde büyüttürür. Dört düştü. Ye? Tamam. Ersin kızın erken eğitim çıkarır. Şuur ideme,
şekilde akmaklar parmağıma diz kaba. Karpuzu dik. Benim kızlar ilerlesin divana.
Садись. Я тебе сейчас покажу. Знакомься. Хорошо. Ersalayım. Кушай, приятного аппетита. Барбия. Иргуду. Ersalayım. Yumurtalı yapışlarına. Sol başlamadı. Ребята, хороший парень. Жениться хочет. Жена хороший хочет. Комсомол. Актриса. Что блестела жена. Хороший комсомол нужна. Мынанда сабан түйшені бар. Шунда ұштабай күн сайын катайып шынаны, молодаяны. Мына жұмшыны захватить и привести мұнда. Шамаламыз, бұйыннан ұймақ шығармамыз. Біргіне жұмыда құйылға түйшіміз. Ступай, ступай. Есть, товарищ. Вот нарисую я тебе такую жену. Молодую, красавицу, жену хорошую, сушную. Вот я тебе так поженю. Мало не покажется. Ой, жена будет, ой, жена. Ступай.
был султан, я имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гули, а Фатима штопает носки. 3 жены красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже 3. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Не понимай этот женщин. Такой хороший жених, такой хороший, сильный жених.
Ben sanıyorum. Bambarbiye. Girgudu. Resmen kayıp yok da. Понимаю. Почему-то грубо. Силовик жениться хочет. Такой хороший, такой толстый. Почему-то грубо, не понимаю. İyilendirmeden sizge şergen kişi yaprakları ha. Ortadan hele bir yollar bey. Baba, bulamadı. Müneymi kırık bulamadı. Siz şunu ondan mı sürmüştünüz baba ya? Baba, sen rıza olsan da eğlenem, rıza olmasan da eğlenem. Hala. Ve bu şerçeket olacaktım bir tanesine ha. Karal ne babayımı? Buldan gidip durganşı, sen bana buluşur edin içmezsem. Ulan senin bir babacığım, bulsundan koyamam baba. Hayır ha. Давай. Kaderi baba, uzi bir korap duruşka. Aşağı yigit geliyor şamadan bir. Ellesin, suşa. Kılsımlı doyağın yerlerinde buluşasın mısın baba? Я же говорю, такой хороший парень, такой жирный. Бабушка. Ey de baba, kılsımlısın buluşayım. Mollattım. Minden olsa yapsıdı. Ha kızım. Bizim kurbanğa her yılda çilek yapmak gelircekti. Özüm batır, unga, bulgakka, sekine var bir talime. Ey, Ben gidip şahayı bulmam ha. Ben bir kere kuraydım ha. ey yeşil baba. Şın mı babay? Hey. Gönderesin bana. Hey. Babay, niye sürdün babay? Ekte bir kere. Bu değil. Давай, Варюша, хороший парень, жирный парень. Давай babacığım, gel davay. Давай baba, bulaş. Bulga, hayatına bala, reyleler, iki suğa, şemşemkiler, tutlar yana, aybulara yengeler, sevutlara. Rahmet babay. Bu yaşaları bacılar, bu yaşaları. Babay şundaydı var. Ana, korkasın, müziğe olsun. Şerer kurmanda bir kor yiyete bitmezse. Ya bir arada çayla vermek lazım. Mumavşe, kış baba, akşam miydi? Kılıf yaşına şimdi nasıl bir yorgun kapılar? Her vakit bu
siz bir de kalgamız yine. Ey şu babakayım, karılı babayım, üzünün akkorları, buranları bilen, tuğan şirimizge qabattan yana yılıklıyız. Hürmetli dostlarıyla barımızda bir alkışlar. 2012 okuyasın, karşı alayım. Tekne ayağım bilen yanayım. Ey günler mutluyum, yanayım. Benim her şap uyan. Niyetim benim hiç tügülümler. Planlar zordan, oldan yazılgan. Ötemi durup ben hiç tutmamam. Sağlık imildir, bu en zor bayrak. Akşa digene ansı bir bayrak. İmiliğinde, tınışlığında sizge dostlar min iyi birer. Barlıq afətdən bu şöbələrdə sağlarlardı, min sizgə girər. Tekne yanayım, dikili ayağım bilen. Ayıkmadın affet bizimizge. Evet dostlarım, duranlarım, yakınlarım, nelerim, sığınlarım. Tekrar ayağı bilen bizge yamayıl vakilde. Biz indi 2018 yılını karşıladığa жинабыз. 2018 yılının barımızda da şatlı bereket alıp gitsin. Beyrenlerimiz mübarek, rizk kılıçlarımız tügerek, talımlarımız bol bulsun. Bu sakalarımızdan karanlık, salkınlık, belek olsa otlar girmesin. İlimizde her vakit tınışlık bulsun. Beyran bilen sizi dostlar. Beyran bilen. Ok yanayım, kapat ışık şakı. Sen oklıkka küme dünyanı, sağlık, baylık, selametlik bilen karşılık biz yana yollarına.
bir sahneye de bir kişiyle kitap başlatmıyorlar, ama hiç bir nişek bulgar almadım da, yani siz beni lütfen anlarsınız, bugünkü bu tamaşa, Mosfilm, buna tügül Hollywoodların bir yatırıp dursun. Jigitler kızlar, bu Kırgızistan olması, işlerse kolektif Silikon Mahallesi, Rüstem Fidelis, bayanı, mıyıklısı, mükiler, pajasında. Rüstem Fidelis, 6 yılında doğan, 17 yılında doğan kişinin en doğrılıklı buluşçuları, en yaxşı yardımcıları et bilen at. Men buna şoşa simbolik et yılının etini Rüstem at şekilde işleyten kolektifini toplagan, özünün altından yerken Rüstem Fidelis'e şoşa etini buraya gitsin kele, olanı bütün bela kazalardan saklasın, bütün hocalarını saklasın, en doğrılıklı hayvan dünyada et, bu Rüstem Fidelis'e yoldaş olsun. At şekilde işlerine devam et. Min lanet arkadaşlar. Yağmur yıllarında şimdi şen koyulan tabirin mınşık konuları tamaşanı koyulan yolunda şimdi arvan mesajı kalır. Şen koyulan boşla rahmet edip alkışlayıp kalır arkadaşlar. Yigitler kızlar malatçı.